Actor Sushant Singh Rajput aboral na chungchanga rui hlo kai hnoya mi engemaw thu anzo fia to thu le anman to thu kan ron tar lang fo to thina Sushant Singh Rajput fans te le ama leina tu tan chuan thil thlen dan dik tak hriat achak omin kan nga khril hle ome dan hnuaya uluk le fel takin nu chui tu ten an chui mek zela thil thlen dan kim chang chu kan la she thwai tur anga yang nu chui tu lamte tharuk emovel an re wangwang no in me ni somni pariat zertop ni khan Siddharth Pithani chu NCB 10 Hyderabad an man thu an ron tar lang vele ta a hetianga Siddharth Pithani man anile ta hian soi ati tam thar le em maya Sushant Singh Rajput boral achanga kum khatna athleng chep tia NCB 10 Siddharth Pithani an man le hian thil in thup tam tak aron hailan ring an om ani Siddharth Pithani hi nikum ju ni sompali khan Sushant Singh Rajput chu ama chena ina in ok hluma hmu ani tum khan Sushant Singh Rajput ruang mumma saber tu ani a ani ba ka hian a asiam tu om ve bok ani kha amma po in Siddharth Pithani hi CBI ED le NCB te hian thu zo fiana an lo nei to a Sushant Singh Rajput case kal lai meka a chen pui thin Siddharth Pithani chu poimo na tam tak aneya alan awangin le roi hlo thubuai kal zela Siddharth Pithani chu a hming soilan ani awangin NCB te hian an man vele ani tin agency lamte ngai dana chuan Sushant Singh Rajput boral ma ni chia juni som pathuma thil thlendan zongsong shetuwa an ngai boka CBI te po in a ma in Sushant Singh Rajput asiam tu nira chate Dipe Sawant le a flatmate Siddharth Pithani te hi arwalin zona an lo zot to ani tin CBI team ten Sushant Singh Rajput a chen na ina aboral dan zir chiang tura an kal chumpo khan anni pathum hi shwaitel ani ve a hei hi achania tarlana chuan aboral laya a chen na ina omve anni wang ani heng mi pathum nira chate Dipe Sawant le Siddharth Pithani te thu soi dan then khat in anglo thin chuan soi ati tam zwala hei hian rin hlel na po ati zwal kai hle ani chutiang ani awang chuan Sushant Singh Rajput flatmate Siddharth Pithani bi ka hian CBI lamte po in beng an chirenga chuti mek lain roi hlo kai hnoya a hming lam rik zinga a om awangin NCB 10 an manta ani NCB te hian tundin hmuna chuan drugs chungchanga Siddharth Pithani hi a innam hnoi tak takem ti chu an hriat tum ani a tin Riya Chakraborty Khan abial pahlui Sushant Singh Rajput kha damdoi ti ve thin ang khan asoi ani kha Riya Chakraborty Khan abial pa Sushant Singh Rajput asoi angin damdoi pon lam atanga acha sak thin thu asoi te Riya Chakraborty unau pa Sowik Chakraborty chu drugs dealer te ne na anin thlun zom tak takem ti te Sushant Singh Rajput house manager Samuel Miranda te kha drugs dealer te hnen atangin damdoi hi ala chiang em ti te chu Sushant Singh Rajput flatmate Siddharth Pithani hian a hre chiang hle arin na NCB te hian an neya hriat chhuangi anin ring bok ani Siddharth Pithani hi Sushant Singh Rajput boral ma kum khatliam ta atangin Sushant Singh Rajput bola hian a khosa to thina Sushant Singh Rajput le Siddharth Pithani hi in chan thatak po anni tin Enforcement Directorate ED lamin Sushant Singh Rajput sum le pai chungchang an chui chan tir khan sum transaction chungchanga Riya Chakraborty ming le a unau pa Sowik Chakraborty te ming hai chwa ani a chumi chhuina kal zela chuan Siddharth Pithani ming po hi drugs leina chungchanga aron langtil to a chuta tangche chuan Sushant Singh Rajput a case chhuina hian NCB te hi anron inrol atulta ani heti mek lai hian Sushant Singh Rajput a family Ukil Vikash Singh po in Siddharth Pithani chungchang alo soi chuak ve mek boka Ukil Vikash Singh a chuan Siddharth Pithani hi mirin hlel om tak ani Sushant Singh Rajput a thian thabir anga insoi si kha Riya Chakraborty in FIR a thelu ve atang phei kha chuan anon phung le azia hi a in thlak thleng vel vek to a chu wang chuan mirin hlel om tak ani ati ve bok
kan thuma salama kan soitak angkhan Siddharth Pithani hi Telangana khopui Hyderabad a man ania tuna hian NCB ten thuzo fia turin an kolmeka NCB te hian June ni khathleng Siddharth Pithani hi an kolri don ani Siddharth Pithani hian Sushant Singh Rajput case kalmeka hian poimo na tam tak anein arin oma alo khosak puile a chen pui ber ani awangin thil thlendan po hrechiang ber turangai ani hetianga man ani ta hi Sushant Singh Rajput atan tu te tan chuan thillom tak ani in arin oma tin ani Siddharth Pithani kaltlang hian thil tam tak sia chwa be se ani CBI lamte hian Siddharth Pithani mobile phone data baka document poimo dang an shen sakmeka chu mobile data mang chuan CBI lamte po in an chhuive mek zela NCB te po in thar an ron nei thwai tura anga yang CBI ten Siddharth Pithani mobile data an kol atanga chhuina kal zela le NCB te na an thu zo tur te ne na tang kopin agency lamten thar an ron nei thwai tura anga ila engnge thil thlendan dik tak chu nita ang lo ngai chang le ri photang le